Žitelji bačkog naselja Tovariševo već decenijama imaju probleme zbog deponije koja je znatno bliže naselju nego što to propisi dozvoljavaju. Deponija se nalazi na manje od 190 metara od prvih kuća u naselju, iako je još 1992. godine propisano da deponija mora da bude udaljena najmanje 1,5 kilometar od naselja. Umesto da se u našoj državi pooštravaju ekološki standardi, uredbom o odlaganju otpada iz 2010. godine smanjena je minimalna udaljenost sa 1500 na svega 500 metara. I pored ove promene propisa, jasno je da je deponija i dalje suviše blizu naselja i da bi morala da bude izmeštena. Kako nam je ispričao Sretenije Bašić, predsjednik ekološkog udruženja Da sačuvamo Vojvodinu, to nije jedino kršenje propisa. Ne postoji nikakva kontrola na deponiji, može da donese bilo ko, bilo šta, počev od kućne hemije, lekova koji spadaju u medicinski komunalni otpad, zatim ambalažni otpad od herbicida, pesticida, ovdje ljudi žive uglavnom od poljoprivrede i sve se to deponuje ovdje. Ne postoji informacija da li je na deponiji u Tovariševu ikada urađena procena uticaja štetnih materija iz otpada na životnu sredinu, naročito ako se zna da na njoj završava i opasan komunalni otpad koji se uz to ispaljuje. Meštani kažu da je tada nemoguće normalno funkcionisati. Ljeto se goralo mjesec dana. Onda nekad vjetar odnese tamo, nekad vamo, a nekad na nas. Problem je i to što komunalnu uslugu odlaganja smeća u Tovariševu obavlja i naplaćuje mesna zajednica, iako joj opštinska uprava nije poverila tu funkciju. Zvanično bi to trebalo da radi komunal projekt, jer po novom zakonu o komunalnim delatnostima mesne zajednice ne mogu da se bave ovim poslom. Mesna zajednica u svojstvu operatera donosi komunalni otpad na deponiju, ali nema potrebnu mehanizaciju kojom bi ovaj otpad zbrinjavala na pravi način. Deponija nije ograđena, tako da sad taj komunalni otpad leti po okolnim njivama. Pitali smo javno komunalno preduzeće Komunal projekt ko vrši odlaganje otpada u naseljenim mestima na teritoriji Bačke Palanke. Odgovoreno nam je da su jedino pravno lice koje obavlja tu funkciju, ali kada je reč o Tovariševu... Što se tiče mesnih zajednica gde naše preduzeće ne učestvuje u odnošenju i deponovanju smeća, nemamo saznanja kako odlažu, gde odlažu i po kojim cenama. Međutim, član mesne zajednice Tovariševo tvrdi da su oni ispomoć Komunal projektu. Komunal projekt jednostavno nema operativu da obavlja poslove i u mesnim zajednicama, znači u selima matične opštine. Mesna zajednica se bavi prikupljanjem otpada 2 dana u sedmici, odnosno 4 naša radnika koja plaćaju građani Tovariševa, znači uplatom na račun mesne zajednice. Naš sagovornik, međutim, nije mogao da nam odgovori na pitanje da li je i na koji način pravno regulisano poveravanje funkcije obavljanja komunalne delatnosti između mesne zajednice Tovariševo i opštine Bačka Palanka. Pošto problem Tovarišana prevazilazi okvire mesne zajednice, o nepravilnostima je najpre obavešten predsjednik opštine, a potom lokalna komunalna inspekcija i inspekcija za zaštitu životne sredine. Bili su, konstatovali su nepravilnosti, ali nikada nisu reagovali u smislu da zabrane mesnoj zajednici Tovariševo da koristi ovu deponiju za odlaganje komunalnog otpada. Ekološko udruženje Da sačuvamo Vojvodinu raspolaže podatkom da na teritoriji opštine Bačka Palanka postoji 17 neuređenih deponija. Međutim, opština nije uradila projekat sanacije i rekultivacije deponija, iako je obavezujući rok da se to uradi istekao još 2012. godine. Obratili smo se predsjedniku opštine Bačka Palanka zamolivši ga da nam pojasni stanje na terenu. Posle više od mesec dana čekanja, umesto odgovora dobili smo obaveštenje da... Nažalost, s obzirom na neodložne obaveze i odsutnost u narednom periodu, predsjednik opštine Bačka Palanka nije u mogućnosti da izađe u susret vašem pozivu. Usled nedostatka saradnje sa lokalnim vlastima, Sretenije Bašić kaže da je pune 2 godine obaveštavao pokrajinske i republičke organe. Prema njegovim rečima, tadašnje Ministarstvo građevinarstva i urbanizma podnelo je prekršajne prijave protiv opštine Bačka Palanka i odgovornog lica tek u februaru ove godine, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora.
Međutim, da li su opština Bačka Palanka i odgovorno lice kažnjeni za nepostupanje u skladu sa zakonom o komunalnim delatnostima, nemamo saznanje. Za razliku od deponije u Tovariševu, meštani susednog Obrovca imaju deponiju koja je dovoljno udaljena od naselja. Ograđena je sa svih strana i ima pristupni put. Međutim, na prilazu deponije stoji natpis "Zabranjeno odlaganje smeća". Tu je mesna zajednica Obrovac bespravno izvršila građevinske radove na način da je iskopala jamu i mesna zajednica Obrovac tu odlaže komunalni otpad. Mesna zajednica Obrovac nikad nije povereno obavljanje poslova iz oblasti komunalne delatnosti, tako da oni vrše privredni prestup. Mesnoj zajednici Obrovac je, prema rečima Bašića, naloženo da parcelu vrati u prvobitno stanje. Imamo, na primjer, rešenje opštinske komunalne inspekcije, opštinske inspekcije za zaštitu životne sredine. Bilo je jedno rešenje, onda smo imali rešenje opštinske građevinske inspekcije, pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine i imali smo rešenje poljoprivredne republičke inspekcije koja je naložila vraćanje parcele u prvobitno stanje i osposobljavanje za poljoprivrednu proizvodnju. Mesna zajednica Obrovac i opština Bačka Palanka, koja je takođe nalagano da se ovim pozabavi, znači obavezu nisu sproveli. Iako bi odlaganje otpada i ovde trebalo da vrši komunal projekt, to nije slučaj. Mesna zajednica Obrovac je sklopila nekakav ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa operaterom otpada Grand Grupom d.o.o. iz Bačke Palanke. Sad se tu odlaže industrijski otpad. Mesna zajednica Obrovac ne može da sklapa ugovor ni sa kim. Ova parcela nema dozvolu za odlaganje otpada. Takođe nije izdata ni dozvola za termički tretman, odnosno spaljivanje otpada od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Opštinska inspekcija je dobila fotografije koje svedoče o tome da je zaista mesna zajednica ta koja spaljuje, a ne nekakvi sakupljači sekundarnih sirovina. Ništa nisu preduzeli, nije preduzela ništa ni opštinska komunalna inspekcija, ali nije preduzelo ništa ni ministarstvo, čak ni načelnica odeljenja za kontrolu postupanja sa otpadom. Predsednik opštine Bačka Palanka je održao sastanak sa udruženjem iz Tovariševa. On je obećao nekakvu saradnju, ali čak je formirana nekakva komisija koja bi se bavila rešavanjem ovih problema, ali za sada nema naznaka da su oni spremni da komunal projektu, da tako kažem, natovare tu obavezu. Iz odgovora koje je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uputilo udruženju Da sačuvamo Vojvodinu, vidi se da predsednik opštine Bačka Palanka, iako je bio u obavezi da to uradi, do sada nije dostavio spisak mera koje će opština preduzeti u rešavanju problema sa komunalnim otpadom. Činjenica je da ni jednoj od deponija nije mesto tu gde se nalaze. Opština više od 2 decenije nije u stanju da obezbedi parcelu za odlaganje otpada koja bi bila udaljena od naseljenog mesta u skladu sa propisima. Deponije u Obrovcu i Tovariševu samo su 2 u nizu od više stotina koje su bliže naselju nego što bi smelo. Nažalost, država umesto da zaista rešava probleme, samo menja propise i to tako što umesto nekadašnjih 1500 metara udaljenosti sada dozvoljava da se deponija nalazi na manje od 500 metara od naseljenog mesta. Da li vas ovo podsjeća na nešto već viđeno?